яг тэр IELTS гэдэг маань өөр шалгалт. Эний цаана дүрм гэдэг одоо тоглоомын дүрм гэдэгтэй адилхан дүрм гэдэг зүйл явж идэг. Тэрнийг ойлгоод стратегийн дагуу тийм ээ одоо ажилласан байхад материалуудаа өгсөн байхад 7 хоног авахд амархан гэдэг чинь тийм. За тэгээд 7 хоног гэдэг маань юу вэ гэхээр чи заавал төгс англи хэлтэй байх алба байхгүй. Тэ одоо яг унган native-тэй адилхан байх хэрэг байхгүй. За юу хэрэгтэй вэ гэхээр заяа санаагаа тод хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд нэмээд бүтц нь маш тодорхой байх хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг дүрмийн алдаа. Дүрмийн алдаа ер нь байж болохгүй. Дүрм хамгийн чухал. За тэгээд IELTS бол зүгээр шалгалтын одоо IELTS шалгалт маань зүгээр чадвар гэж байгаа байхгүй тий. Зүгээр чадварууд унших, ярих, бичих тийм ээ. Энэ дөрвөн скилийн зүгээр чадваруудыг шалгаж байгаа болохоос иш чиний хэр ухаантай бай, чиний хэр сэргэлэн бай гэдэг ч юм уу одоо боловсролын юу чинь ямар вэ гэдэг ердөөсөө тийм айхтар тийм шалгаад байгаа юм байхгүй зүгээр харин ур чадваруудыг олж авах нь хэрэгтэй гэдгийг л одоо хэлээд байгаа юм. Okay? Next slide. Yes. We don't need perfect English for Band 7. Of course. We need to know how to answer IELTS. Yeah. Let's go to the next. Yes, wonderful. Okay, so our next slide. Okay, so understanding IELTS. Now, I will read this off here for the students to try to read along with me. Okay, I won't summarize. So our main heading, understanding IELTS, skills and scoring criteria explained. And this is very important that you understand what's expected during your tests for each section. That allows you to hit the marks and not have to be too worried. Okay, the IELTS exam tests real abilities. So please remember this, real abilities rather than rote information. So each section assesses a specific skill, okay? And knowing the criteria is essential for achieving a high score. So let's move on from there and we will start going through our points and ways we can get a 7+ score. Okay, so effective strategies for reading and listening. A lot of students get very stuck in the reading part. Now, when we've got on our first point, read only the essential parts, not every word. There are some reasons for this. One is your time is limited. And when you have an article that you're reading, you can get a little bit stuck and then you might start to stress and you can't find the right point. So when we are saying for looking for keywords or synonyms, which is you can have shut and close, for example, is the same word meaning both things. So let's have an example here. If I have a piece of writing, okay, and one of the IELTS questions may be on statistics, it could be on diagrams. If we have a large piece of writing, we know if we're looking at statistics or points, we're talking about money or good things and bad things, what we need to do is skim or skip. So when I'm looking, I'm going to think, okay, we're talking about money or statistics. First thing I'm going to look for is some numbers in the piece of writing. Because you will find in most bodies of writing, even if it's say 3 paragraphs, it's going to be everything you will need will most likely be in 1 to 2 sentences in only one of those paragraphs. So it's a good idea when you're doing any kind of reading to skim and just look quickly, look for those points. If you see something, then go straight to that. And 9 times out of 10, this will be all the information you need. За, thank you, teacher. За, сая багшийн тайлбарсныг ойлгосон хүүхдүүд маань 2 гээд комент бичтэй. 2 гээд чатнд бичээрэй. Энэ харъя. За, 2, 3. Okay. So our next. Wait a teacher. Wait a bit. Oh, I'm sorry. Yeah, I will explain you that I asked them to type number 2 if they. Okay. Thank you. Or not. Thank you. So half of the students they understood. I see. Oh, that's good. It's good. Yes. Yep. And here we have our students also who are also going to give IELTS soon. So. Oh, wonderful. Okay, good. Well, this will help a lot. Yes. За 29 хүнээс тал нь ерөнхийдөө та орчим нь одоо багшаа ойлгосон гэлж байна.
дээр гол нь ойлгоогүй байна. Тийм учраас нэгэнт үнэт цагаа зарцуулаад орж ирж байгаа учраас багш нь орчуулгатай явъя гэж одоо шийдлээ. За одоо IELTS шалгалт маань те ерөнхийдөө ийм 4 хэсгээс бүрдгээ бүгдээрээ мэдж байгаа. Унших, ярих, бичих, сонсох те. За энэ дээр манай Todd багш маань өөрөө нөгөө IELTS-ийн specialist буюу зөвхөн одоо те IELTS-аар хэрхэн оноогоо авч явах вэ гэдэг дээр ажилладаг учраас бас шинэ орж ирсэн хүмүүс байх шиг байна. Тэдэртэй зориулаад тайлбар хэлж өгье. За тэгээд одоо энэ хоёр скил дээр хоёр чадвар дээр сая тайлбар хэлж байна л та. Унших болон одоо сонсох тийм ээ. За тэнгууд унших дээр яадаг вэ гэхээр нөгөө нь ингээд том текст гараад ирж байгаа шүү дээ. Айгүй олон параграфтай тий. Тэрэн дээрээс доор нөгөө асуултууд нь байгаа тий. 20 минутын хугацаатай. Тэнгууд бид нар яадаг вэ гэхээр ингээд сандраад яна нөгөө нэг яг одоо яг ямар асуулт юу асуугаад байна гэдэг дээр манай хүүхдүүд айгүй алдаад байдаг. Одоо алдах гад жоохтой юу яагаад сандарчдаг нөгөө цагандаа баригдаад. Тэгэхээр нөгөө нэг scheme reading гэдэг байгаа шүү дээ. Ингээд нөгөө хурдан гүйлгэж уншаад яг гол санаануудаа барьж авдаг. Тэр ур чадварыг манай одоо тэгээ багш нар маань одоо жишээлбэл нэг цагийн хичээл одоо орлоо гэж бодъё заяа. Тэгэнгүүт тэн дээр 20 минутаар нэг цагаа хуваахаар 3 тийм ээ. 3 текстэн дээр бүтэн параграф дээр ажилладаг. Бүр ингэж юм шахуу хөтөлбөрөөр яг шалгалт өгч байгаа хүмүүс маань одоо ийм юугаар системээр явж болдог байгаа. За тэгээд багш нь яг энийг сая тайлбарлаж байна. За тэгээд сонсох хэсэг дээр тийм ээ. Сонсохоос өмнө заяа асуултуудаа юу яах? Таамаглах. Хариултуудаа таамаглах тийм ээ. Одоо тэр чинь listening гэсэн надад тайлбарлаж байна. За тэгээд хичээлээ шалгалтнаас өмнө юу яах нь зүг байх нь те нөө practice хийх нь ингээд маш олон удаа дадлах хийх хэрэгтэй. Дадлах хийгээл ах хэрэгтэй. Тэр гарт орчдөг. Яагаад би хэлээд юм бэ? Би өөрөө шалгалт өгсөн байхгүй. Би 7 хоног авсан байхгүй. Би яг та нарын юу туулж байгаа бүгдийг мэдж байгаа. Тийм учраас ингээд native багш нараар та нар ингээд сурааж, заалгаад аваач гэдэг манай сургалтын төв маань одоо зорилго маань ердөөсөө энэ. Okay? За өргөжлүүлье. Okay, teacher, let's continue. Okay, thank you. So, can I stay on that slide, please, if I may? I just want to give some more points for the students. So, a couple of points here that are very, very good. So if I'm looking down now, even on the second point, when it says look for keywords and synonyms. So, for example, recently we're working with a student and we're talking about, say we're talking about a stadium or a new area that is built for people to go to. Okay. Now, if we're looking for keywords and things we're looking for, if the piece of writing, there may be a question at the bottom as to why would people come to this area? Okay. What are the reasons? So when we're looking at keywords and a lot of words that mean the same thing, if a new building or a new area has a lot more shops, cafes, retail, clothing, restaurants, when we're looking for keywords, we can look straight for those as to why they would come. Now, these can be described as amenities, facility, attraction. So with English, a lot of the time we have many words for the same meaning. And as you progress with academia, you'll learn more of these words. So it's essential that you look, read the question and have those predicted answers before going through it, okay? Which means you think, okay, maybe a cafe, maybe this. And that way you can just skim along and you can find those things very quick. The last point on practice timing to handle exam conditions is very important. I think it's a great thing to do. That way you can practice with friends, have a timer going to try to mimic, which means copy, how the exam will feel. And this will stop you from having a moment where perhaps in the test, when you start from your nerves, you just go blank and you can't remember anything. So all these points are very, very good to help you in preparation and help you with your IELTS test. Одоо нөгөө үгсийн сан гэдэг бас ярьчлаа тийм ээ. За тэгээд дээрэс нөгөө нэг стратегиудаа яриад байна. Одоо шийдвэл нэг одоо amenity буюу те одоо нэг объектын тухай ярьлаа гэж бодъё заяа. Тэнгүү тэрэндээ холбогдох маш олон синоним буюу ижил төстэй утгнууд зөндөө байдаг. Тэгэхээр тэр үгнүүдийг ингэж байрж авч чадах хэрэгтэй гэж тайлбарлаж байна л та ер нь. За тэгээ сүүлийнх нь болохоор
цагандаа тааруулах. Энэ шалгалт чинь өөрөө зөвөр нөө стратегтэй цэвэр тактикийн асуудал. Тэгэхээр яг цагандаа тааруулж ажиллабараа хийж дуусгах гэдэг маань одоо тэгээд 7 хоноо руу хурдан үр дүнгээ гаргаж авахыг одоо хэлж байгаа. Тэгэхээр шалгалтнаас өмнө одоо би түрүүн хэлсэнтэй practice ахгүй юу? Найзтайгаа эсвэл өөрөө таймер тавьж агаад за тэр сонсгол дээр тийм ээ ярих дээр одоо шил 2-3 минутын ярих сэдв гэл ингээ өгчдөг те гэх мэтлэнгийн ингээд явдаг. Тийм болохоор нөгөө нэг минут секундээ маш сайн харж тэрэн дээр аягүй сайн дадлах хэрэгтэй гэж чинь тайлбарлаж байна. Okay, so we're moving on to our writing. Now, writing, a lot of people get very nervous about writing, but please, it's not as difficult as when you first think, trust me. So with our writing task, it is very, very simple, the same way as we speak. So we have here a clear introduction, the body, and the conclusion, okay? So the most important thing with any writing task, which is very good, even in speaking, is to put the question in your answer to the introduction. So if you have a writing task and you're having to describe an event, maybe a sporting event or anything like this, let's say the question is describe a unforgettable party or a memorable event that you went to. In your introduction, you need to put in the most memorable event or an event that stays in my mind that I think about, and then you proceed that way. So always please incorporate the question into your introduction. Okay, that's the most important thing with our introduction. Now, the body is what we call the meat, like a hamburger. The meat is the middle. The body is when we get. I'm actually quite hungry, so I shouldn't have mentioned hamburger. So that's our meat. That's the body. Okay. Now, the same in a speaking task. Writing is the same. We're not writing a novel. We're not writing a screenplay. So we have our introduction with our question and our body. It is normally how I would want my students to write, have 3 or 4 points, okay, that come after your introduction as to why. 1, 2, 3, 4. And then you can choose 1 to 2 of those points and do maybe a paragraph on 2 of those points to expand more. So you give me an introduction with the question when I'm reading, so I know what you're talking about. You're not just talking about some party and I'm like, why? The meat, the body, with maybe 2 points to expand on. This is a great way to be able to put emotion and feelings into the writing, which you'll be able to learn these words quite clearly. And then our conclusion, I like to call the conclusion like I'm gift wrapping a present and I'm handing it over. It's finished, we're done. And the conclusion, again, you basically summarize. Well, we native people would just say sum up. You will summarize the whole lot and hand it over. One little point I would like to make also, sorry, a lot to translate. If you are not quite sure ever about a writing task, if you get a book and you turn the book over, it'll give you a summary of the story, okay? Or if I'm reading a short story, I can feel the emotion. So when you've done the body, this is the chance for you to use some words, describing words that can make me picture it in my mind. And this is the way that we say the words jump off the page. You don't need a lot of writing to do this. You can practice this to do it quite short. Okay. Okay. Yep. Yeah. Interesting. And sorry, one last thing. The reason when we're saying answer the task directly, another one of the reasons that I normally ask in the body, the middle part of my of your writing task, to put those points is it keeps you on track. Okay, it keeps you writing about the correct thing, especially when you're nervous and you're on time. You can sometimes divert off to something you don't need. Having those points in this system will keep you on track, keep your writing nice and short, and away you go. Okay. Yeah. Writing there struggling. Thank you, teacher. Writing there struggling байгаа хэцүү байгаа хүүхдүүд маань 5 гэж бичээрэй. Comment харъя. 5 гэж чи writing section хэцүү байгаа бол.
Хоёр хүүхдэд хэцүү ах шиг байна те. За явчих. За. За манайхан ч ер нь бүгдээрээ л writing дээр бас хэцүү байт юм байна. За, багш нь сая хэлж штэ те. Writing-ийг өөрөөс хэцүү гэж битгий бодоо гэж юм. Тий. Одоо нөгөө нэг хүний сэтгэлгээ өөрөө маш юм юу ахгүй юу? Чи ямар нэг зүйлийг хэцүү гэж бодоод байвал хэцүү л байна гэсэн. Тийм болохоор амархан гэж бодох хэрэгтэй. Окей? За. Writing band 7 formula гэж юм те. 7 онооны формула нь юу вэ гэдэг чинь. За энэ бол ойлгомжтой бүгдээрээ мэднэ те. Эхлэл хэсэг явна, үндсэн body явлаа, conclusion дүгнэлт хэсэг явлаа те. Ийм байдаг. За багш маань ингээд тайлбарлаж байна л да ингээд эний зүгээр бүүргэрийн 3 бүтэцгээ ойлгочих хэрэгтэй. Ингээд дээдлийнх нь introduction талах нь, body нь болохоор яг үндсэн махан тийм ээ. Сүүлчийнх нь болохоор одоо яг ингээд яг зөвөр ингээд бүгдийг ингээд бодоод ингээд болгочдөг эссе юм аа гэдэг. Одоо эссе л гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нэр та нараас тийм чухал одоо киноны жүжигчсэн тоглолтын тим юм асуугаагүй, бүхэл бүтэн новел бич гэж хэлээгүй те. Энэ бас маш амархан зүйл байдгаа. Тэгээ нэгдүгээр л ойлгоод аваарэ гэдгийг багш маань амжилж загч байна бүх хүүхдүүдэд. Хэцүү биш. Хэцүү гэж бодвол хэцүү, амархан гэж бодвол амархан. Окей? Яг л бидний тарих маань өөрөө яг тэгж ажилладаг байна. За, answer the ask directly. За, асуултанд шууд хариулна. Ингээл тойроо яваад байхгүй. Окей? За, тэгээ дээрэс нөгөө нэг одоо өөр тохиолдсон түүхээ яриулах гоё болдог гэдэг. Би яг санаж би нөгөө writing task дээр Чингис хааны тухай оруулж исэн. Яг ч мэдэхгүй тэр тухай бичмээр санагдаад. Тэгээд гэх мэтлэнгээ те одоо юу гэдэг тухайн үедээ яг чамд ямар мэдрэмж төрж ийн тухайн Чингис хааны хэлсэн түүхэн ч юм уу те яаж мэдгүй тэр тухай бичмээр санагдаад биччихсэн. Тэгэхээр ийм нөгөө нэг бодит амьд яг өөр ч ийм сэтгэл үлдээсэн тийм зүйлээр бас ингэж бичиж болно. Энэ writing task 2-ын тухай яриад байна. За дараа нь болохоор маш энгийн дүрмээ алдаагүй бичих хэрэгтэй. Тэр одоо тэг хүндрүүлээд өөрийгөө төөрүүлээ тэгээд авахгүй. Хөнхөө тэгсэн мөртлөө алдаагүй. Окей? За тэгээд хамгийн сүүлийнх бити эссе чэжл. Чэжлэд ердөөсөө хэрэггүй. No need to memorize essays. Окей? You can read it. Уншиж болж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ? Уншаа санааг нь авчлаа. Окей. Тэ? Гингүүтээ чэжлэд хэрэггүй. Гэдгийг хэлж байна. За. I'll just note also, if I may, when we're looking at use simple grammar correctly in our writing. Now, some of my students in the past, especially in China, they would spend hours and hours reading the dictionary, and they would think that the more complicated and bigger words they use would help them with their score and things like this. There's no need to make it that complicated and put that much pressure on yourself, okay? As long as the writing I can understand and it flows nicely, this is better for you, okay? Because if you try to inject or input some new words that you've learned that you think will help, that will sometimes make your writing worse. It won't flow as well, okay? And again, as we said, avoid memorized essays. This is not just for your writing, but even your speaking, because every year we have a set amount of topics and questions. And believe me, as an IELTS judge, reading the same piece of writing from many students or hearing the same story is not going to help you, okay? So don't worry about having the most impressive words, just make it nice and flow. Wait, I will translate. Yeah, sorry, thank you. Thank you. За Todd багш маань тэгж гин маш олон жил нөгөө нэг IELTS-ийн шалгалтын үнэлгээнд дээр ажилласан багш ахгүй юу бас. Бид нар та бүхэндээ те хамгийн шилдэг, хамгийн сайн гэсэн багш нараа л хичээл заалгах гээд ингээд манай сургалтын төвийн маань зорилго эндээ байдгаа гэдгийг дахиад хэлье. За тэгээд ингэж хэлж байна. Бичих тийм ээ таскн дээр одоо шийдэл хятад сурагчид тэгдэм байл л да. Ингээ маш их хэмжээний нөгөө нэг академик үгнүүд те ингээл түүхтэй үгнүүд ингээд ашиглаад ингээд текстээ биччихвэл өндөр оноо авна гэж бодоод идэм байна. Гэтэ яг үндэ тийм биш юм бэлээ гэж хэлдэг. Тийм биш шүү гэж энэ миний зүгээс ч тийм бишээ гэж хэлмээр баталмаар байна. Хамгийн гол нь flow буюу ийм гоё араасаа ийм утгатай те ингээд ийм гоё урс шиг ингээд нэг урсаа явдаг та. Яг тэрнтэй адилхан тийм эсэ бичих хэрэгтэй шүү гэж байна. Окей?
Тэнгүүд авчаад ингээд дундуур нь янз янзын академик сонь үг оруулаад нөгөөх нь ингээд awkward те нэг тийм сонио харагдаал ингээд ердөөсөө тэгш шаардлага байхгүй гэдгийг багш маань хэлж байна. Yeah. Okay, next topic. Speaking. Okay, so we're looking at speaking with confidence. Now, just one last thing before I go into this. With your writing tasks, when you practice at home, an easy way to check is I used to read my writing out loud. And if it sounds wrong, it will be wrong. Okay, so fluency is more important than perfection, 100%. The basic way for this is you don't want to sound like a robot. If you're pronouncing everything absolutely perfect, chances are that your IELTS judge is going to start to fall asleep and you lose your flow. So just speaking fluently is much better than worrying about every little vowel that you're pronouncing correctly and things like this. So like we said on the next point, you speak naturally, okay? Don't sound like a robot. No one speaks absolutely perfect English. Just keep it flowing. When we look at extending answers with reasons and examples, this is a great way for you to make more of a connection with the judge, okay? Using emotional words. And this is a chance for you to also use what is called an idiom, IDIOM. So I'm looking out the window now. If I say to a student, it's raining cats and dogs, you need to know what this means, especially when you're going abroad. So when you're doing your speaking, number one, fluency is the most important thing. If you're getting a bit nervous and your mind is racing quicker than your mouth when you're doing the test, you can take a breath. You can relax. There's no pressure on this. As a judge, I would prefer to see you relax and take a breath. You can add some jokes. You can use your body language. You can relax. You can make eye contact. And this is the perfect way to do it. Just try to be nice and fluent. Try to relax and have fun with your answer as well. Okay, Yeah. thank you. Oh, okay. За, speaking they're struggling. Speaking хэцүү гэж бодож байгаа хүмүүс 9-ийн доо бичиж. Шин харъя. Number 9, please write down if you're struggling with the speaking section. Okay. All right. Okay. За, нэг 8-9 үг тах шиг байна тийм ээ. За. Багш нь сая ярьсан тийм ээ. Та нарын тал нь ойлгож байгааг багш нь мэдж байгаа. Тал нь ойлгохгүй байгаа учраас би орчуулга заавал хийж өгöd яваад байгаа. За, ярианы section дээр тийм ээ. Яриан дээр яах ёстой вэ гэхээр заавал ингээд төгстэй ингээд робот шиг за дуудлагандаа ингээд анхаарлаа хандуулаад тийм мэдээж дуудлага чухал та. Гэхдээ ингээд ийм нэг робот шиг битгий сонсогдоорой гэдгийг багш маань загч байна. Тийм ээ. Одоо шалгалт өгч байгаа манайхан байгааг би мэдж байгаа. Тийм болохоор сайн сонсоод байгаарай. Дуудлаган дээрээ тийм ээ хэд анхаарал тавиад робот шиг битгий яриарай. Дахиад нөө flow буюу урсгалтай орох. Гэт нэг урсгаа ярих хэрэгтэй. Тэ? Яг ингээд одоо гээд багш урсгаа яар гээд ахын тэр чинь чадахгүй штэ гээд. Тэгэхээр зүгээр сайхан гүнзгий амьсгаа аваад. Тэгээд ингээд нэг тэ одоо нөө judge буюу манай тоод багш чи өөрөө нөгөө нэг үнэлгээн дээр одоо хүүхдүүдээ шалгадаг багш байсан штэ. Багштай. Тэгэхээр юу гэж хэлээд байна гэхээр ингээд ийм робот шиг бие барьсан ингээд айс ингээд тийм хүн бол нэг тийм тэд нар сонирхол дээр нэг амьд харилцаа гэдэг юм ороод байгаа хгүй яалтч юм чинь ярианы хэсэг дээр хоёр хүн харилцан ярьж штэ гişтэн тэр хүн шалгаж байгаа ч гэсэндээ. За тэгэхээр speak naturally буюу тэ зүгээр л ингээд хэлий гэсэн юм аа л ингээд урсгаж яриад ах хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд орчуулах биш тэ ингээд дотор ингээд гатаал ингээд орчуулаад тийх хэрэггүй зөв биеэс суултай заяа та нар ингээд бие чангалчдаг байхгүй. Тэгэхээр би чинь чангараад ирлээ биеэс сул. Окей. За тэгээд юу яа extend answers with reasons and examples тэ одоо ингээд гоё жишээ гаргаж хэлээл ингэж яриад за it's raining cat and dogs гэдэг үгийг мэддэг хүүхдүүд маань 7-гийн тоо бичтэй орчуулганд мэддэг. It's raining like a cat and dogs. Орчуулганд мэддэг хүүхдүүд бичээрэй. За. Many of them they know the translation. Yes, wonderful. Great. May I just so when we're saying extending answers with reasons and examples, whether we're speaking or doing a writing task, the system stays the same.
when I'm speaking, I do an introduction to the topic. Okay. Now, when we say extend answers with reasons, again, you can choose 3 or 4 dot points. Okay. So maybe if I'm talking about a travel experience, and maybe it was bad, maybe the car broke down, I got lost, I had no food. So this gives you a points, and then you choose those and start talking about them. So this is how we extend our answers. And this is a chance for us to show our fluency, our idioms, and also your personality when you're speaking, which shows your confidence. Тэгээд шалгалтанд орохдоо өөртөө ихтгэлтэй орох хэрэгтэй. Тэгээд битгий санаа зовох хэрэггүй. Тэгээд тэр idioms буюу те одоо түрүүний хэлсэн аадар бороо асгарах гэдэг үгийг юу гэж хэлж байна те? Training like a cat and dogs гэж штэ. Гэх мэтлэнгийн юм нэг одоо найз шиг ярих нь ч хаашаа юм. Тэгтэл нэг тийм чөлөөтэй өөрөөр гоё агаарай л гэдэг бас маань багш маань хэлж байна. За тэгээд practice with feedback not alone тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр ганцаараа ингээд юу яагаад авах штэ одоо юу гэдгийг яриад авах хин нэгнээс фидбек авах хэрэгтэй энэ заашгүй чухал зүйл тий угаасаа I want to say something. Okay. And we have one program. We prepare a program for all the students, a new program for IELTS. It's called Pre-IELTS. And in the program also we will teach how to use artificial intelligence. Okay, So you awesome. can speak with artificial intelligence, and then the artificial intelligence can give you a feedback every time you speak with it. So it's a very good tool and free. Well, that's the best part. That's nice. За Sergio багш маань тэгж байна. Одоо сургуулийн төвөөс хөтөлбөр гарсан байгаа. Тэгээд pre-IELTS буюу IELTS-ийн шалгалтны өмнөх бэлтгэл анги гэж байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд дараа нь IELTS-ийн үндсэн анги гэж байдаг, тий. Тэр өмнөх бэлтгэл ангид нөгөө нэг AI буюу одоо нэг хиймэл оюун ухаан яалтчгүй бүх салбарт орч ирээд байна л та. Тэр бид нэр энэ AI-ийн давуу талыг ашиглах AI-тай хүссэн үедээ ярих тийм ээ. За тэгээд дараа нь мэдээж багштайгаа ярилцах. Багш маань ингээд яг нэг цаг хичээлээ заагаад ингээд дуусчаад тэгээд бусад үед нь яах вэ гэдэг тийм. Тэр энэ дээр заашгүй feedback гэдэг зүйл emotion утгаар Sergio багш маань AI-тай бас яриулах гэж шүү гэж хэлж байгаа шиг байна. What do you think about the AI teacher thought? Do you agree with this point or you don't? I think it can help a lot. Yeah, definitely. Anything that you can use that keeps you speaking and writing and listening, it's only going to help. Okay. And the wonderful thing is when you're using these apps, sometimes the app might make a little mistake or something you'll read and you'll think, oh, hang on, I can say that better or this. So any practice you can have is worthwhile. Yep. The AI-тэй ярьдаг хүүхдүүд байна уу? Чатладаг хүүхдүүд байна уу? 8-ын тоо бичиж. If somebody chat with AI, just tell us. Yeah. You could be chatting right now. You don't know. Maybe. ChatGPT, my best friend. Yeah. Yeah, and a lot of my old students as well. Yes. Yeah. Oh, a lot. Yes. Маш олон хүүхдүүд юм. ChatGPT Bro. ChatGPT Pro. ChatGPT Pro. Pro ChatGPT Plus. Bro. So instead of using in Mongolian, use it in English, okay? Chat with ChatGPT. Yes, in please. Voice speaking. Voice Something. Yes. speaking. It's very good. Yes, that's great. Yes. Okay. Okay, let's move on. Okay. A good topic. Yeah, it Yeah. is. And this How can to- be hard. Mm. Hey, teacher. Yes, sir. I want to short Yeah. Oh, introduce. sorry. Yes, So, sir. everyone, Teacher Todd, Mr. Todd will explain now how we can move from B2 to Band 6 Plus. When I say B2 is your English level, okay, not your IELTS level, your English level B2, and you want to move to 7 Plus, maybe 7.5. How to do it? Yeah, so Mr. Todd will give the tips, and you Okay. can read too, and yeah. Okay. Awesome. Wait. Oh, yep. Please, Sorry. in the chat, write those who are B2 level. Any B2 level here? English B2? Oh, there are. Yes, in the Me, chat. there's one.
They can understand. B2 can understand. Wonderful. Oh, more B2, yes. Okay, Mr. Okay. Todd. Thank you. So I think I'm B2. That's okay. No worries. We will find out. Don't worry. Okay, so let's look at identifying your weakest skill. Now, I think everyone can do this quite easily. Some people perhaps are much quicker at being able to speak a second language. Okay, they find this quite easy, but they might struggle on the writing. So identifying your weakest skill, you can do this yourself. A bit tricky to do it on your own. You have the ability to do it with us and also with any other friends you have who may be strong in English or simply using our AI. And we need to identify that so you're not wasting time. It's easy to try to focus on what you're good at and try to like push behind you and think, I'll work on this later. But please don't do that. Try to, whatever your weakest skill is, work on that first when you're studying and then go into your better areas. So that goes to the next one. Just focus on your problem areas. And like I said, when you're doing English or any skill, when you first start your class or studying, that's the time to work on your weakest skill, when you're fresh and have the energy. If you leave it till last, you'll have a very short amount of time you'll put into it. And most chances are you're going to be tired from the other areas. So always the weakest point you have is the first thing you need to work on when you're studying. Again, obviously, we want to get corrections from your teachers and the experts. And of course, avoid repeating the same mistake. So you have a question, please ask, okay? Because if you're not making mistakes, you're not learning. But if you're repeating those mistakes, then it will lead to a problem for you in the future with developing your English skills. Okay. За, манай B2 нэг IELTS 6 тий 6 дээр гацсан хүмүүс маань 7 руу явах гээд байгаа хүмүүс байгаа байх гэж бодож байна. Эсвэл шууд 7 оноор зүтгэж байгаа хүмүүс байгаа байх. За, тэгэхээр энэ дээр тэгж ин тий эхлээд хамгийн түрүү нөгөө нэг өөрийнхөө сул чадвараа тодорхойлох хэрэгтэй. Ер нь бол өөрөөсөө мэдж байгаа шүү дээ тий. За би ер нь reading дээр л ингээд байна. Эсвэл одоо speaking writing дээр л явсаад байгаа даа гэдэг. Хамгийн түрүү нөгөө нэг асуудлын тийм ээ яг юунд асуудал байгаа гэхлээр олчвол тэр чинь шийдэл олцдог байхгүй юу? Тэгэхээр тийм учраас энэ дээр тэгж юм тийм ээ get correction from experts гэж шүү дээ тий. Мэргэжилтэн болон багш нараасаа одоо ингээд чи яг энэ дээр алдаад байна ингээд байна гэдгийг заалгууж тийм ээ одоо зөв болгож авах хэрэгтэй. За тэгээд өмнө нь хийсэн алдаануудаа дахин битгий давтаад байгаарай. Одоо жишээлбэл манайхан ингэдэг байхгүй нэ superlative тий энэ чинь маш энгийн so easy grammar байхгүй. Тэнгүүд more easy гэсэн явж идэг байхгүй тий. More easy гэдэг чинь буруу одоо тий энэ чинь тэгж хэлэхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм одоо нэг дөрвөн мэдээд байдаг мөртлөө мэдэхгүй юм шиг яваад байдаг тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр ийм жижигхэн алдаанууд дээр битгий алдаарай л гэж одоо бас хэлмээр байна. Тэгээд шалгалтанд орох гэж байгаа хүмүүс маань ер нь сайн бодоод энийг бас бодож авах юм шүү заяа. Тэгэхээр одоо яг AI ашиглаж болно. Эсвэл багш нараасаа асууж болно, тийм ээ. Одоо өөр хэм байдгийн заавал одоо гадаад багш наргээд явахгүй Монгол багш нар ч бас байгаа шүү дээ. Тэдрээс асууж болно те. Тэгээ би яг юун дээр алдаад байна гэдэг тэрнийг л ихлэ тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгжээж 7 руу орно гэж багш маань хэлж байна. За. Okay to go? Yep. Okay, yes. So this is, people would think it's quite clear and quite obvious, but believe me, it's not. I've made these mistakes when learning a second language. Self-study often causes confusion. Yes, 100%. And the worst thing when you're doing it like this is if you're not sure and you're confused, and we're at what's called a fork in the road. So the road goes here, another idiom, and then we have options. If we're on our own and we're confused, we might turn right instead of turning left. And then you find you spent hours and hours doing the wrong thing, and give you bad habits. And then that can make you sometimes want to give up because it's very hard to go back. So like we said, wrong habits will lower the score, of course. If anyone is speaking and we have a habit like an and and you need to get out of this habit. A way to do this, you can record yourself and try to replace those ums and ahs with let me think, when I remember. This is a good way because those habits
even if you're speaking really nice, fluent English, ums and ahs all the time is not going to help you at all. It stops the flow of your speaking, okay? Of course, if you're speaking with someone like myself, being a native, it's going to save you a lot of time. What you might spend hours trying to research and find online, it can just be a simple question and off we go. And like we said, having someone to help you along the way, being a native and also I was an expert and a judge with IELTS, you're on the right path straight away, okay? And this makes it a lot more enjoyable and you'll get the results quickly, which then encourages you to do it more. I have experience where I've had students that have done self-study for many, many years, and they've come to me and it's been a lot of wasted time. So time and money, you want to be effective and fast, then please definitely use the opportunities you have to speak to native teachers from whether it be England, Australia, New Zealand, anywhere that's native. It's going to help you a lot. Also with how we think, because this is also how we speak. So you'll understand a bit more of our culture and why we speak this way. За. Багш маань маш олон гоё топикнууд сэдвүүдийг хэллээ тийм ээ. The self-study буюу өөрөө бие дааж IELTS бэлж байгаа хүүхдүүд маань 3-ын тоо бичиё. Type number 3 if you are self-studying. Oh, 1, 2, 3. That's good. It's good. Okay. За сайн байна. Сайн байна те. Өөрөө бие дааж сурах боломжтой. Okay. За, ингэчийн те self-study can lead to confusion буюу одоо өөрөө бие дааж сурахаар те яагаад гэдэг вэ гэхээр жоохон нэг юм эргэлзээ те би зүг хийгээд байна уу буруу хийгээд байна уу гэдэг зүйл рүү ингээд оруулчт юм аа гэж багш маань хэлж байна. За тэгээд дээрэс нь одоо манай тоод багш маань хэлж өстэй би ингээд IELTS-ийн хүүхдүүд ингээд шалгадаг байсан. Тэгээд тэр хүүхдүүд маань шалгалтаас өмнө над дээр орж ирээд ингээд өөрийнхөө алдаагаа засуулаад ингээд орж ирдэг хүүхдүүд байдгаа. Тэгээд айгүй олон жил ингээд өөрөө бие дагаад сураад яваад исэн. Тэгээд их цаг хугацаа тэгээд одоо хөрөнгө санхүүгээ алдсан хүүхдүүд байдаг. Одоо орж ирж исэн. Тэгээд би өөрийнхөө туршлагаас хэлэхэд бол тийм ингээд ийм заавал одоо ганцхан тоодогш гэхгүй тийм ээ. Ер нь бол ингээд ийм native speaker буюу тийм British-эж орж ийн, Australia, New Zealand or wherever тийм ээ. Одоо доос унган англи хэлтэй хүмүүсээр хичээлээ заалгахаар чиглүүлэг авахаар ямар үр дүнд хүрдэг вэ гэхээр нэгдүгээр тэр хүмүүс яг юун дээр алдаад байгааг чинь бариад авчнаа хэлээд өгнө. Хоёрдугаар болохоор юу юм? Одоо тэдний соёлыг тийм ээ ертөнцийг үзэх үзлийг бас ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд өөртөө шингээж авдаг. Гуравдугаар шалгалтанд орохоос өмнө те би те British би эсвэл native багштай би суралцсан шүү дээ. Би чаднаа гэдэг ингээд юм гоё юм гоё өөртөө итгэл нь ингээд үүсээд орчдөг хүүхдүүд маань. За тэгээ манай сурсан хүүхдүүд ер нь 7.5 оноо авдаг хүүхдүүд зөндөө байгаа. Тэгээ ялангуяа listening дээр аюул өндөр оноо аваад байдаг. Яагаад гэвэл багштайгаа хичээлээд байгаа учраас сонсоод байгаа учраас listening дээр авсан 9 оноо авсан хүүхдүүд байдаг. За тэгээд тэг ингээд чиглүүлэг авнаа гэдэг маань урт хугацаанд ингээд өөрөө бие дааж сурсанаас илүү үр дүнтэй байдаг шүү гэдгийг манай багш маань одоо зөвлөж хэлж байна. Окей, за тэгээ бие дааж сурч байгаа хүмүүс нь сайн байна, онд сайн байна. Тэгээ ер нь дараагийн тийм ээ одоо яг орхосоо өмнө ингээд юм чиглүүлэг авчулаас их зүгээр шүү гэдгийг багш нар маань хэлж байна. Окей. I think it's mine. Yes. Okay, that's my part. Psychological support. Okay. I think everyone will feel stress. Yes, when the day comes. Yes, the day of the exam, and that is normal. But managing the IELTS anxiety is crucial. Okay, so we have a psychologist and a counselor here in our company. And if you study with us, you can book time with him, and he's the man in the picture, and that is me. And I want to tell you something very simple. Let's make this exercise and start thinking, or even you can speak out loud. But if not, just thinking, I can do it. I can do it. And you repeat it. I can do it. I can do it. I can do it. That is much better, yes, that just keep yourself nervous, okay,
with fears. Because if you feel that you can do it, you can use your skills, even your simple English. You can speak slow. And as English is your second language, you have to be proud of yourself. That is a positive approach. So I try to support the students and push them with the right motivation. And the day of the exam, they go believing in themselves, and believe me that makes a big difference. За. За энэ дээр энэ Сержио багш маань болохоор үндсэн мэргэжил нь англи биш ээ. Тэтгэл зүйч мэргэжилтэй. За тэгээд Америк сургуульд ажиллаж исэн багш байгаа. За тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэхээр одоо CIA гэдэг маань California IELTS Academy гэдэг төвчд байгаа. Энэ дээр бид нар сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг хүүхдүүдтэй. За тэгэхээр сая хэлж штэ ингээд товчхондоо I can do it буюу тэ би хийж чаднаа. Би энэ шалгалтыг давж чаднаа гэд. Okay, please type it. I can do it гэж бичээ бүгдээрээ өөртөө гоё уран үгээ. I can do it. I can do it. За харъя. Okay, one. За I can do it гэх хүүхдүүд Only one. Jagat. There. Okay, гурав боллоо. Yes, it's increasing. Yes, you can do it. Understand? It's easy. I can do it. One more. I can do it. Yeah. Oh, two. I Okay. can do it. Yes. Your name approach таах хэрэгтэй. Ингэж л одоо шалгалтанд орох хэрэгтэй. One Тэгвэл more. very good. I can do it. We can do it. It's possible. За тэгээд нөгөө нэг айдас гэдэг зүйл маань юу вэ гэхээр юу байхгүй юу? Айдас бол хэвээ зүйл байхгүй юу? Хэвээ үзэгдэл. Яг гэхээр чи зөв зүйлээ хийж байгаа. Тэгээд тав тухайн бүсээс гарч байгаа байхгүй юу? You are leaving your comfort zone. Understand? That means fear, anxiety. And it's okay. Зүгээр шүү дээ. Тэгэхээр өөртөө те шусан тохроосоо өмнө, унтахаасаа өмнө өөртөө affirmation батгал үг хэл. I can do it. I can do it. It's so easy. Yes. Тийм ээ? Your body will feel better. Your mind will feel better. You get happy, and then you will speak fluently. Yes, like an English person, and even it will surprise to yourself. Oh, can I do it? Yes. За тэгж хэлж байна. За тэгэхээр сэтгэл зүйн талаас зөвлөгөө одоо манай Сержио багш маань зөвлөгөө өгдөг, шалгалтанд орохоос өмнө хүүхдүүдэд дахиж ярианы mock test-ийг авна. За тэгээд дээрэс нь зөвлөгөө өгдөг, чиглүүлж өгдөг юм байгаа. Тэр та бүхэн маань I can do it гэж одоо ердөөсөө тэгээ улаан тугаа манцуулаад одоо орохоос өөр арга байхгүй тийм одоо байх ёстой шүү л гэж хэлж байгаа шиг байна. Okay. And Mrs. Patricia. Patricia's missing. Why? I don't know. Oh, wait a bit. I don't know why. That's okay. It's okay. Wait a little bit. It's okay. The picture is here. Yeah, it was in the. It appears something with the configuration. That's okay. Yeah. She's a ninja. Okay. So if I can add one thing, please, for the students, anytime you get a chance to speak with a native English teacher, that's wonderful. But when we're preparing for IELTS, of course, please, as much time as you can with a native is great for you. But the reason it's so important to go through, for example, us here at California IELTS is when you have an IELTS expert and you have the opportunity to speak to a professional IELTS tutor and judges, this will help you so much because we know what is required. We know exactly what you need to do and how to do your training. So this will save you a lot of time and a lot of money. And like we were speaking with that I can do it attitude, having that behind you when you go to your test, you're confident. You've used the right tutors, you've done the right preparation, and you'll go in there a lot more relaxed. So please make sure you can seek out some of us IELTS experts, tutors and judges to keep you on the right path to get your 7+ score. Okay, nice. Yeah. Манай багш нар байгаа. Манад одоогоор 4 багш, 5 багш ажиллаж байна. За, тоод багш маань одоо өнөөдрийн вебинарыг удирж байгаа багш маань байна. За, Mrs. Patricia гэдэг байгаа. Англи багш байдаг. Британиас ирдэг. За, Cameron багшийг бас мэддэг хүүхдүүд байгаа байх. Cameron багш маань бас British багш байгаа. Тэгээд
ер нь бол native багш нараар хичээлээ заалгаад тэдэртэй ярилцаад өөрийнхөө алдаа оноо бүх юмудаа зэгцлүүлээ шалгалтанд орох нь маш их хэмжээний цаг хугацаа тэгээд хөрөнгө санхүүд чинь хэмнэлттэй зүйл болдог шүү гэдэг үүднээс бид нэр энэ үйл ажиллагаа явуулж байна. Тийм үүднээс манай багш нар маань хичээлээ зааж байна. Тэгээд бидний хамгийн гол зорилго бол ингээд үр дүн хүрэх тийм ээ. Сэтгэлээсээ ингээд одоо юм сэтгэлээсээ хийн гэдэг чинь бас нэг гоё ур чадвар шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүд маань өөрсдөө хичээгээд багш нарын зүгээс бид нар хичээгээд тэгээ эцсийн дүндээ өөрсдийнхөө хүсэж байгаа оноогоо аваад тий сайхан хүсэж байгаа сургуультай сураад үүний цаана та бүхний гэр бүл одоо эцэг эхийн одоо тий итгэл найдвар гэдэг зүйл явж байгаа учраас энд бол тийм хөнгөн хумгаа хандахгүй учраас өнөөдөр ингээ 25-уулаа тий 83 чат бичээд ингээд бөөнөрөө оролцсон байна. Энэ бол одоо та бүхэн маань үнээр хичээж байгаа гэдэг нь харагдаж байна. Тэгээд багш нар нь баяртай байна. We are so happy that the 25 participants are here. They trying to learn, they are trying to understand, and I'm very happy. And they already typed 83 chats they wrote, and I'm very proud of them because behind this, the hope and the belief, trust of their parents, and then their life. Yes, they can have a better future in their life. So I'm very happy with them. And I can promise all our students that if you follow our system and you put in the best you can, ask questions when you're unsure, then there is absolutely nothing stopping any of you from gaining 7 and above. And then you have the opportunity to choose where you want to go and where you want to study. So if you follow the system here at California IELTS, the sky's the limit. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. No, not yet. Okay, so what now? Do we explain now? Yeah, we want to introduce a pre-IELTS course that we will launch, so you can speak better. Mongolian? Okay. Yes, please. Yeah. За тэгэхээр одоо ингээд ийм гой боломжууд байд юм байна. Native тэ унган англи хэлтэй багш нартай сурах юм байна. За энэ дээр ингээд юу маань харагдчихээн те санал үнийн санал маань харагдаж байна. Тэгэхээр pre-IELTS гэдэг одоо манайхан хүүхдүүд маань ерөөдөө pre-IELTS нэлээд сонирхож орж ирдэг. За тэгэхээр энэ дээр юу юм 16 цагийн хичээл байгаа. За энэ дээр 8 цаг 8 бүтэн цаг нь British эсвэл одоо тоод багш айлтныг орно гэсэн үг. Одоо манай багш нарын айлтныг орно гэсэн үг. За тэгээд дээрэс нь 8 цагийн Монгол багшийн дэмжлэг энэ дээр орж ирнэ. Тэгэхээр би бол заах өөр багш байгаа. Яг мэргэжлийн бас IELTS-ийн оноотой багш байдаг. Сумья гэдэг багш байгаа. Тэгэхээр ингээд 8 дээр нэмэх нь 8 заахя. 8 дээр нэмэх нь 8 гэдэг хөтөлбөртэй. Тэгээд төлбөр нь ердөөсөө 190 мянган төгрөг. Одоо яагаад гэвэл бид нар одоо яг 100% ашиг хөөж байгаа байгууллага бол ердөөсөө биш. Ойлгож байна тий? Хүүхдүүдээ хэрхэн өндөр оноо авахулах вэ? Тэдний боломж олгоё гэдэг үүднээс ажиллаж байгаа. Окей? За энэ бол одоо баг байж боломгүй хямд үн. За тийм байгаа. Гэхдээ энэ хараа 190 мянган төгрөгийн төлбөр нь болохоор for 10 people is up to 10. Ер нь бол 10 хүртэл хүүхдүүдтэй. 10 хүртэл хүүхэд бүрдээд орж ирэхэд нэг одоо ийм групп маань гарах нь шүү. Тэр яаж энэ та нарт 10 гэхээр айгүй их хүнтэй биш сонсогдох гээд байна. Хэрвээ тийм бол 6-гийн тоо бичүүлье. Хэрвээ үгүй бол тоо бичихгүй байж болно. Ойлгосноо тий 190 мянгаар 10 хүртэл хүүхэдтэй байхгүй юу? За тэгээд Монгол багштай тэгээ 8 цагийн гадаад багштай 8 цагийн Монгол багштай. Окей, үнэн болж байгаа шиг байна. За ийм хөтөлбөрийг бид нар санал болгож байгаа. За тэгээ дараагийн алхам маань юу вэ гэхээр одоо асуулт хариулт maybe we can hold maybe 10 minutes of answer and question session. Maybe for 10 minutes. Yes, of course, no problem. Yeah, before finishing about this program, yes, we built this program for help the students. Okay, the program lasts 3 months and they will have 16 hours in a month, and also they will have the support of an expert Mongolian teacher who will support you in everything. And also you will have a weekly journal of tasks, words, and materials that you have to learn. You will have access to original books, to also strategy books, evaluations,
And además, and also a live subscription. You will be in a Facebook group, and we will record the classes, and you can go and watch the classes every time, all the year, and forever. Yeah, great. So, Окей. За тэгээд энэ 102,000 төгрөгөнд нь зүгээр ингээд та энийг 10 хүүхд оруулж хаячихгүй тий. Эний цаана хичээлүүд манд бүгд бичигдэж явна. За тэгээд 10 хүүхэдтэй бүгдэндээ ганцааршиж ярина гэхээр одоо яг тэрнийг юу яана нэг англиар нэг хүүхэдтэй ярьдаг ч юм уу ингээд нэг хуваар зоож явна гэж одоо төлөвлөж байгаа. За нэгдүгээр да хоёрдугаар болохоор ном сурах бичиг материалуудын өгнө. За дээрэс нь багш нарын явж байгаа хичээлүүдийг бүгдийг рекордлоо, Zoom рекордууд манай орон тэгэхээр хүссэн үедээ давтаж орж үзэж болно. За тэгээд дээрэс нь what else? The live subscription. Also we will have a classroom with Duolingo classroom. Тэгээд бас тэгээд Duolingo classroom өгье гэж ах шиг байна. Duolingo-г мэдэрчтэй classroom байдаг. За ингээд ийм юм олон боломжуудыг та бүхэнд олгох гэж байгаа. За тэгээд заавал 10 хүүхэд гэхгүй арай бага хүүхдүүдтэй сурья гэх юм бол Pre-IELTS-ийн 4 хүүхэдтэй групп гэж байгаа. Тэгээд юу байгаа бас ганцаарчсан анги гэж байдаг. За тэгэхээр хэрвээ одоо тий за ерөнхийдөө сургуулийн төвд ажгүй юм шиг байна нэг сураад үзье би ойр шалгалт өгч байгаа гэдэг ч юм уу. Эсвэл ер нь нэг юм хугацаанд өөрийгөө бэлдъя гэж байгаа хүмүүс маань форм гэж бичээрэй. Тэгээд би формын линкийг өгье, бүртгэлийн линкийг өгье. Тэгээд тэрэн дээр ороод өөрийнхөө материалуудаа оруулаад ингэж өгч болно. За нэг хүн авъя гэж байна. Окей, за ерөөс форм гэж биччих. Тэгээд дээрэс нөө Калифорни IELTS-ийнхаа ерөө чат руу бичвэл одоо шууд ингэ явуулахад бас их амар байна. Гэхдээ юу ч гэсэн юу яа. Нөгөө нэг чатаар зур форм оруулж одоо нэг л хүн за хоёр хүн болж байна. За can you send a form to them that either if they want to get registered or not? За okay, very good. За одоо энэ ч формоо илгээчлээ, окей? За тэгээд энэ формыг яг энэ линкийг хадгалж авд юм уу? Эсвэл одоо яг юм. No, for what? It's okay. Хадгалж аваад тэгээд ч гэсэн бүртгэлээ хийлгчээрэй гэж хэлмээр байна. За одоо юу яа? Одоо гоё хэсэг. Одоо хамгийн гоё хэсэг. Now is the question and answer session, okay? За 10 минут явъя. Гараа өргөөд яг тулж асууя гэсэн хүмүүс бол манай Патриш багш мань ороод ирсэн биз дээ. За. Юу яа? Гараа өргөөд асуулт байгаа хүмүүс мань асуулт асуугаарай. Асуулт байхгүй юу? Бүр тулцсан уу? Тэгээ бүх мэдээлэл авцсан аа. Okay, maybe teacher Patricia, welcome. Hi. So you wanna introduce yourself briefly? Hi, hello. So my name is Patricia. I am from England, and I've been teaching English as a foreign language for about 16 years now. I've covered a whole range. I've covered English for business, all the way down to basic facts. But yeah, I've been with this company now for a few months. I've had several students. I have a student due to take their test tomorrow. So we're going to hopefully get some good feedback from him. But yeah, any questions, let me know. Okay, thank you, teacher. Nice to see you. Okay, за тэгвэл ингээд асуулт авахгүй ойлгосон гэсэн үг үү бүгдээрээ. IELTS онон дээр би яах вэ? Миний дуудлага яаж ин маж ин гэж асууж болно шүү дээ. Одоо 10 минут та бүхэнд өгсөн байгаа шүү дээ, тий? Баггүй тий? За тэгвэл ингээд бүгдэнд нь оролцсон маш их баярлалаа. Тэгээд thank you very much for everyone who participated here. Okay. Асуулт байхгүй юм уу тий? Are you sure? No question? Are you sure? They are shy. Тий, ичих шаардлага байхгүй шүү дээ. Super shy, super shy. But Super wait a minute then. На мөнгөн цэцэг орж ирсэн байна. Төрөний юм дээр бас явж исэн тий? Өмнөх лайв Study. мөнгөн цэцэг өөрийнхөө тухай ярив. Мөнгөн цэцгийг сонсъё. Гоё, зүгээр юу ярмаар энэ time. In English, please. Энэ дуун болдгоо мөнгөн цэцэг түрүүн бас болоо. No microphone? Yeah, no mic. Yes, no mic. За яах вэ? За эндээс нөө манай хасар байна уу?
I see a question in the comments here Yep. Yep, regarding good. even though I'm good at grammar. Yeah. Okay, let's see. Асраа асуух юм байна уу? Тэр шалгалтанд орох гэж байгаа. Учраас сайхан тултал асууж байгаа. You can type it if you want. He doesn't have. Okay, he's ready. He's ready for exam. Good luck with your exam. Okay. Yeah. Okay. Okay. Okay, Yeah, so yeah. if no questions, that's all. And next date of February. Okay. Thank you very much, everyone, for attending, and welcome to this academy and family. Also, our teachers, they are concerned for the students. They want the students will reach their goals, they will get their scores, they will learn English, and that's the most important. Yes. Mhm. So let's do it. It's possible for everyone. You can do it. You can do it. Yeah. I can do it. We can do it. Yes. Okay. Oh, Okay. teacher, can you hear me? Yes. Yes. Oh, I have some question about Australian. Oh, okay. Yeah, I'm going to go Australia and 2 months after, yeah. So- How about an April's weather in Australia? Oh, the weather in Australia. Okay, this is a good question. It depending on where you go in Australia. Okay, so me being from Melbourne, the weather in April, we have a saying in Melbourne, we have 4 seasons in one day. So Melbourne, the weather, you can wake up and it's sunny, and then the wind will come, and then it's sunny again. So where will you travel to Australia in April? No, it's for mathematics Olympiad, so I will go to Sydney. Oh, you're going to Sydney. Okay. And how Yeah. long are you going to Sydney for? I think 7 days. Oh, short time. Okay. Yeah. And what part of Sydney will you go to? I have no idea about that. Okay, so you'll probably find around April, the weather, I lived in Sydney for a short period of time. It's what we call mild. It's quite mild, mild. So it'll be around the 20s, it should be. It's not too windy in Sydney as opposed to Melbourne and other coastal cities. But yes, definitely take a jacket and a jumper with you, because it can get Okay. quite chilly, but it should be quite mild. So when we say mild, not too hot, not too cold, normally around 18 to 20 degrees is normally around that temperature. It's just nice weather. So it's a good time to go. Okay, thank you. Yeah, you'll have a lovely time. Sydney's beautiful. The people are leaving now. Yes. Okay. Very good. Goodbye. Yeah. Okay, so then goodbye, everyone. Thank you for participating. Thank you very much. Yes. Stay more Awesome. than an hour. Thank you That all. doesn't matter. Thank you. Thanks, Bye, everyone. Nata. And I'm looking forward to seeing you all in Yeah. class, and to support you guys through your journey so you can go wherever you want to go. Okay. Thanks, guys. Cheers. Thanks, See everyone. you. Bye bye.